Reka tubifurize ikaze abakunzi b'Intare Official aho muherereye hose. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru yihutirwa abonetse muri aka kanya, ni breaking news. Turaje rero tubagezaho amakuru yibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukibanda cyane muri Kivu zombi aho ibintu bikomeje kuba bibi, aho ingabo za FARDC zikomeje guhangana na M23, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo MLDP twirwaneho na M23, aho bahanganye na Wazalendo, FDLR, FDNB n'indi mitwe yitwaje intwaro yose ifatanya na leta ya Kinshasa. Turaje rero kugira ngo tubagezeho ano makuru yihutirwa, amakuru tugezeho muri aka kanya y'ubwato bwari butwaye abasirikare ba FARDC ariko bukaba bumaze kurohama muri lake Tanganyika. N'ubwato bwari bwikoreye cyane kuko bwari bwikoreye abasirikari ibikoresho byabo ndetse n'imiryango yabo. Urabizi ko igisirikare cya FARDC ni cya kindi kijagaraye kiba mu kajagari gusa, aho ujya usanga ko umusirikari agendana n'imiryango ye, ahunga agahungana n'imiryango. Ubwo bwato rero bumaze kurohama muri lake Tanganyika. Ni amakuru yizewe, ni amakuru yakorewe ubusesenguzi ndetse tubyirwa n'abasirikari, tubyirwa n'abari hariya imbere ku rugamba, ndetse na FARDC nyine igisirikare cya FARDC cyo ubwacyo kikaba kibyitangariza. Baragira bati muri aka kanya ubwato bwari butwaye abasirikari, imiryango yabo ndetse n'ibikoresho tutamaje no kumenya umubare kuko babwirundagamo ari benshi, muri lake Tanganyika bugezemo bura equilibre. Abandi bakavuga ko inyuma muri moteri habashije gutoboka, amazi yinjiramo imbere mu bwato. Akimara kwinjira mu bwato nta kindi kibayeho, bamanje bakuramo ya mizigo, bakuramo ihene bari bapakiyemo, intama bari bapakiyemo ndetse n'ingurube, ibindi bikoresho ndetse bigiye biremereye harimo ndetse n'amabokse y'amasasu bari bagiye bapakizamo, babita mu mazi ariko biba iby'ubusa. Ubwato bukomeza kwika, bugenda buhengama kugeza igihe bwabashije kurohama bwose. Kugeza amagingo aya ntabwo umubare w'aba FARDC na Wazalendo bari babugiyemo uramenyekana, ariko ni benshi. Birumvikana ko umubare wakomeje kuba mwinshi. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya FARDC gikoze ikintu bita gupoteza, bapotereje ku rugamba. Abagwe hariya makora turaza tubigarukeho ndetse n'abacanshuro nk'uko abaturage ubwabo babyivugira, kuko hari n'abacanshuro n'ubundi babashije gufatwa n'abapfuye. Kumva ko ibintu bikomeje kuba bibi rwose. Nyakubahwa Felix Gisegeti Kirombo, ushaka washyira intwaro hasi ukadepoza kuko ibintu byamaze kugukomerana wa muhungu we. Ni ukuvuga ngo rero kugeza amagingo aya ngaya umubare utaramenyekana w'abasirikari benshi uri muri lake Tanganyika. Ni ukuvuga ngo ba basore bahetse isezerano, bagendana n'Imana, bafashwa n'Imana, Imana ikorera byose, Imana igakomeza kubarwanirira. Uri kumva ko urunguru ni urugamba rurimo Imana, ni urugamba rurimo Imana, aho Imana ikomeje gufasha intare za Sarambwe ikababwira ati urugamba rwo mu mazi nanjye murundekere ndurwane. Imana yamaze gukura amaboko kuri Wazalendo, Imana yamaze gukura amaboko kuri FARDC. Gusa reka mabwire ikintu kimwe, ntabwo abantu bagenda biba, ntabwo abantu bagenda baviyora ngo Imana ibagumisheho amaboko. Ubwato bwabo rero bumaze kurohama, ariko ino nkuru mumbabarire iri mu Gifaransa, ndayibonye, reka nayo nyinyuremo, ndagenda nsobanura ijambo ku rindi, uko ino nkuru imeze. Nanjye ubwanjye sindayibona, ndabona banditse ngo alerte générale à tous nos services de sécurité. Donc ni intabaza nyamukuru kuri serivisi zose z'umutekano. Ngo plusieurs sources, ngo amasoko menshi amuriro ari guturuka muriro ahantu bita Moriro
nous ont contacté depuis lundi ngo batubwiye kuva lundi nimugoroba kuva kuwa mbere nimugoroba nous ont contacté depuis lundi soir pour nous informer que la chute de la province du Katanga dans le Grand Katanga serait déjà bien planifiée par Joseph Kabila ngo kugira ngo umujyi wa Gatanga ino nkuru ngo kugira ngo umujyi wa Gatanga ibingibi nivyo biri gutuma bahungisha abasirikari bakabavana no muri no Sud Kivu bakabajyana muri Tanganyika muri province ya Tanganyika bagera muri Lake Tanganyika bakarohama ngo baratubwira ko ngo Katanga ngo province ya Katanga ngo Joseph Kabila amaze gukora plan yose y'uburyo igomba kugwa donc shite ngo igomba kugira mu maboko yiwe donc igomba gufatwa. Selon des informations concordantes récits ngo kuma information twabonye il est M23 et ses alliés auraient compris qu'il leur serait très difficile d'être dans le Grand Katanga par le Sud Kivu ngo babonye yuko ngo bashobora ngo kuzabagora kugira ngo bafate Grand Katanga ngo baturutse ngo muri Sud Kivu iki plan y'intare za Sarambwe n'amadubu ntabwo wapfa kuyinjiramo bano wenda ni ibyabo reka twigende twumve bino byabo ibigaragaza ko bamaze gushya ubwoba ngo ntabwo ngo bari bamaze ngo kugira ngo binjire muri Katanga muri Grand Katanga baturutse muri Sud Kivu ngo ni ibintu byari bibagoye donc kuza ura muhanda route nationale numero 5 bakazinjira muri Katanga ni ibintu ngo byari bibagoye ngenda hamya yuko atari n'ibintu binagoranye ils auraient alors planifié des attaques à partir de la Zambie ngo bamaze gutegura amatake baturutse muri Zambia mubyumve umama 23 yateguye atake iturutse muri Zambia ibi ni bivugwa na FARDC na za Wazalendo ariko bikavuga biri ku kinyamakuru ni kinyamakuru Actualité Politique de la RDC ko cyitwa kiri gukoraho umugabo witwa Bukasa Kazadi Jean Bokasi bamwita Bukasa Kazadi Jean Bokasi ni kinyamakuru cya Kongo cyitwa Actualité Politique de la RDC niho ino nkuru nyikuye ngo tu partire du village ngo bose bazaza baturutse muri village donc mu cyaro cya Moriro dans le territoire de Moba muri territoire ya Moba ngo nimwe bazaturuka ese dirige vers les villes de Karemi bakazaza bari kwinjira mu mujyi wa Karemi et d'autres entités de la province de Tanganyika en fait de déstabiliser le Grand Katanga ngo bakaza bakinjira muri Karemi n'ayandi ma entité yose yo muri nibundi buce bwose bwo muri Tanganyika ubundi noneho bakaza bagafata Grand Katanga yose ngo yo niyo plan mama 23 yamaze gufata ngo ariko ngo babifashijwemo na Joseph Kabila ko bagomba guturuka hehe muri Zambia bakaza bagaca muri village yo bita Moliro muri village ya Moliro bamara guturuka muri Moliro bakaza noneho bakinjira hari ngo ni muri territoire ya Moba ubundi bakabasha kwinjira ahandi hose ngo selon nos sources sur place dans cette partie du pays ngo amasoko yacu yahariya muri kiriya gice donc amasoko yacu aturuka muri kiriya gice cy'igihugu les différents responsables de la DGM ngo aba muri Direction Générale de Migration muri ara ngo abashinzwe abinjira n'abasohoka abo muri ANR Agence Nationale de Renseignement niko yitwa ainsi que certains militaires affectés à cette frontière ngo ndetse n'abasirikari boherejwe muri kiriya gice ari baba ngo ni Direction Générale de Migration yino banditse ni DGM ngo ni abashinzwe abinjira n'abasohoka ndetse
na Agence Nationale de Renseignement, niri agence y'igihugu ishinzwe iperereza, ndetse n'abasirikari bo bohereje muri kiriya gice, militaire affecté à cette frontière, bo bohereje muri kuri uriya mupaka, seraient déjà corrompus, ngo bose bamaze kurya ruswa. Ariko mani ziza ruswa, avec de grosses sommes d'argent en fait de faciliter ces plans. Ngo yaba abasirikari, yaba aba DGM, donc bari abo muri Direction Générale de Migration, yaba abanere bari abashinzwe iperereza, yaba donc abo bahohereje bose, ndetse n'abapolice, iriya police de frontière, bose ngo bamaze kurya ruswa, ngo ndetse ngo ifaranga ryinshi ngo niryo bamaze kwirira, bamaze gutamira hariya, kugira ngo bazabashe kwinjiza intare za Sarambwe n'amadubu, ndetse n'abandi bazaturuka muri Zambia. Hano bagakomeza ngo no source insiste que si nos autorités, surtout le président de la République, n'agissent pas rapidement, nous serons surpris en va la fin de cette semaine. Ngo niba ngo president watagize ngo icyakora mu buryo bwihuse, ngo bari abantu yaba banere n'abasirikari n'abapolisi n'abakina bandagaswi n'abandi bose ngo babafate babafunge, abaturage bahari babice, ibi nibyo bagenda bagakora, kuko nababwiye ko abantu barenga hariya nk'abavuga perezida Gisegeti akomoka, Kabila akomoka, baragiye bahica abantu 20 bari kuvuga ngo abantu bakorana nawe. Hano rero ngo ari amasoko yabo nayo akavuga ati ngo nibagere baze badutabare, ngo niba batadutabaye vuba ngo baraza gusanga abantu bagize ute, abantu bashize. Ngo mu cyumweru kimwe ngo muraza kubona uburyo 23 irabe maze kwinjira muri kiriya gice. Pour rappeler, des militaires zambi avaient déjà envahi ce village de Muliro en 2020, estimant qu'il faisait partie du territoire zambien. Ngo nkuko mubizi ngo muri 2020 ngo igisirikari cya Zambia ngo cyabashije kwinjira hariya muri iriya village ya Muliro, ngo n'ubu niko bagiye kongera kwinjira. Ngo merci de partager massivement ce message, en fait que les autorités compétentes agissent au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Ngo murakoze ngo mugerageze ngo gutanga bino message ngo mu gihe ngo abayobozi ngo bafata ibyemezo vuba ngo bitari byatinda, intare za Sarambwe n'amadubu bakaba bamaze kubinjirana. De nouveaux militaires suffisamment armés doivent, à titre préventif, l'emplaceur de déployer dans cette zone et les responsables de la DGM et ANR de cette zone doivent être interpellés en attendant les conclusions des enquêtes. Ngo ni mu gihe rero ngo leta ngo yaba ngwizanye ngo abandi bantu bungo bo kuza gusimbura ngo yaba abasirikari ngo abadejeme ngo yaba n'abanere ngo ariko bakaba bajyanywe bagahamagarwa kwanza ngo mu gihe ngo tukirindiye ko bazana abandi bashya. Ibi ngibi rero ubona yuko ngewe mbyamifata nk'amakonfuri. Wasanga uno mugabo wandikira kino kinyamakuru wenda baramwimye akantu, none akavuga ati reka ibingibi noneho nanjye mashireho icyaha. Gusa rero intambara yo ibamo byinshi, byo nibibatangaze. Ubonye nuko utanga akantu kugira ngo wifatire ahantu, ako kantu wagatanga rwose nta nicyo byaba binatwaye. Ngenda bivuga ku kantu wanagatanga ubundi ukagenda ukifatira igice, ntacyo biba bikubwiye, ntacyo biba bivuze. Icyangombwa n'ukugera
ku ntsinzi. Reka nsimbuke rero imve no kuri ano makuru. Muri kumva ko amakuru ya mbere mbabwiye ni ya makuru n'ubundi y'ubwato bumaze kurohama. Ubundi mbabwira uburyo leta ya Kinshasa amaze gutinya iri kubati ngo intare za Sarambwe zishobora kwinjira ziciye muri Zambia, ndetse ngo ni ku bufatanye bwa President Joseph Kabila ndetse n'abaturage bahariya muri iriya village ya Moriro, ni muri province ya Moba, muri village ya Moriro, muri territoire ya Moba, ni muri province ya Tanganyika, bakabona uburyo bahita bemfilitra bakinjira muri Grand Katanga. Gusa ikigaragara nuko Sud Kivu yose yo igiye kuba controlwe n'intare za Sarambwe, mu gihe iri joro umujyi wa Uvi wa Baraka ushobora gufatwa. Abandi bacanshuro bongeye gufatwa n'intare za Sarambwe. Abandi bacanshuro bafatwiwe hariya Makobora, ni ukuvuga ngo hari abacanshuro barashwe, hari abacanshuro bafashwe, hari abamajoro b'abarundi bishwe, hari abakoloneli ba FARDC bishwe, bafite amarejima hariya bagiye baraswa. Uri kumva yuko ari ubwinshi bwabo koko bukomeje kwiyongera, n'ubundi bari kurasagurwa, bari gutobagurwa. Ubu ngubu rero urugamba rurakomeye kandi rurakomeje, urugamba rumeze nabi. Ni ukuvuga ngo urugamba rukomeye kandi rukomeje, ubona yuko n'ubundi intare za Sarambwe rwose, intare za Sarambwe nta muzaha nta n'umukino zifite, ziri kugenda zifata ibice bigiye bitandukanye. Bakunzi rero b'Intare Official, Clever Bemba icyo nababwira ni ukubifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze yibanire namwe, mukomeze mubeho neza, mukomeze musoze umwaka neza, mukomeze murye iyo misuni, mukomeze muryoherwe. Uwiteka akomeze yibanire namwe, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga.